Hi guys, mwen vin nan ti video pou nou. Video jodi an, se damen ki va pale kreyol. Sa nou komanse. Se mwen gangou. Megagou. Mwen vle manje. Mary Bratcher. Mwen vle al dormi. Mentim aboli. Mwen vle benyen. Miss Ben. Mwen vle chokola. Ben chocolate. Mwen vle pancake. Pumpkin. Mwen vle pale kreyol. Ben palico. Ou vle mayi? Ben mine. Ou vle kalalo? Color. Ouais, damen va pale kreyol. Okay, let's see.